Tie for mama kwa baba safo Obrafour TV so na ye ba besua kwan fa so donut no ma ebe hia salt ana enchine ketua bi ebe hia plain flour 300 grams ebe hia milk the 120 ml ebe hia sugar 3-4 ana miensa na according to said ope we brown sugar or white sugar so betima isu ebe hia kusu aya bo baako ebe hia yeast atre baako ne fa atre dididi ebe hia margarine so atre dididi mienu time crown wo de o milk the no begu wadi no mu na fe de wasa sugar 3 1 2 3 and I'll bet my 4 according to said your pen na fe de wo de yeast no 1.5 no agum ntu wi na waka musa no jama na isuo be 5 minutes. After say my JC be say 2 minutes to 5 minutes in fin hon. Feed dey do me de sam no begumu. Wo de sam de guma feed na de vanilla essence no. Agum vanilla essence no e on liquid form na e wo solid form do benya bia. And feed wo de sugar, mixed sugar, enchine kitua bi agum. To the enchine kitua de guma feed na de kusua ba ko na agbo no. Agum wudi gumbi afide na wate margarine atre baako mienu tu wia na wode tabno ana se bibisa akan ta se befra timi fra wia meyi ato ho e de mensa atwi di abano fra wia e wo sawo do nsa esa to aso ye na hu texture no ti sia me de sam no bi kakra fra emu aye den no nsa mfa kakra pete so ti wia mbe ya to table no so na me de mensa atwi ama na aye smooth ti se no wia na wa yi afi we no mu na do nsa atwi ni twi no odo wonsa hase no ene be se ogbo no to asi ya na de anwa kakra agu plate no na de we brush na fifam se de etu a enye we tu ya na de we no atum sa na de brush ne anwa no afifa so tu ya no akata so woni aditra obetimi de napkin ana se paper na rubber bi akata so e be jama na siwo be se 1 hour ama na 2 na after 1 hour no bibi so no atu me de abano e ba we say we nya rubber we say na rubber no rana na de na fe de rubber unya rubber eye nsu rubber na ano no na fe de odi aye ni sei wa mi asosa wo cap ano run so a nsu betim dia entu ye ni sei a na fe de odi ye rubber I say Robotic rubber no no bi no yanto de aye udi atumu tokro enti a mawie sei no nam de paper ana napkin ana rubber akata so ke beja manasiwo be se 45 minutes to 1 hour o dem fa se 1 hour pepepe ti be yi achi
1 hour pen be sen tu kakra ka ho eni kwan se tu pi ebro so we are the betcha ma ya hwe okay you see abra ma twen for best 45 minutes to 1 hour no tu kakra bi aka ho no me de anwana si so me de ba be gu match anwana eni kwan se o mani eye shebru so too much jam so be no medium heat eye shebru so too much be shin so na me tu de betum kakra sa prepare pena ya 10 in temper anti sa be shi you achieve for abino donut they are simple cry you follow method na we are na plastic rubber bc and cap rubber cap no yet take a crap two we are now the pure water in su rubber and no now the see a win yourself look akoto sad that they be need trick ya di channel e China shop kappa we do nya rubber bc simple eno na mai biye no so tin say you I come up you either rough you mlim chap if you spin e bemu ni na me che we bia especially me an kasa me bra Anas Aremeyaw Anas yes support 100% in feed ye can Japan e kan to be kete na oye bye bye that for the essential